The health crisis we are facing is stressing the need for advanced textile materials, many of which are manufactured in Catalonia. Ens han declarat indústria essencial per un tema que hem fet que no és habitual, que és una mica el tema de fils per al sector agroalimentari amb polièster reciclat, i després hem fet també algun tema poc important de llana nylon reciclats pel filtres de mascaretes. Després hem seguit amb la nostra tasca habitual, que són els fils que fem per exportació i van destinats a la protecció antitall per a persones o per fer teixits ignífugs per la indústria, etc. The members of AEI Textiles, the Catalan cluster that brings together companies and organizations working in the sector, have been able to tackle the circumstances in these difficult moments. They are taking action to respond to the health system needs. The cluster is a tool that helps strengthening the competitiveness of the companies that are part of it. AEI Textiles works to support its members, especially when they are facing new challenges.